Njegova svetost, patrijarh srpski Irinej, uručio je najboljem srpskom teniseru Novaku Đokoviću orden Svetog Save prvog stepena. To je najviše odlikovanje koje Srpska pravoslavna crkva dodeljuje za dobročinstva i posvećenost veri. Đokoviću je orden dodeljen za pomaganje narodu i svetinjama Srpske pravoslavne crkve, i kao hrišćaninu i verniku, i kao izuzetnom sportisti. Želeći mu uspehe, njegova svetost patrijarh srpski Irinej podsjetio je na humanost i solidarnost drugog najboljeg tenisera na svetu. Istaknem Novaka Đokovića kao veliko dobrotvara svoje crkve i svoga naroda, koji je činio velika značajna dela, humana dela, pre svega prema našem narodu na Kosovu i Metohiji. Pomogao je taj stradali narod, zatim sa pomaganjem, davanjem brojnih stipendija. Za Novaka, kako kaže, ovo je najznačajnije priznanje u životu. Za naš vernike nije bitno toliko koji je stepen ordena, već čije ime orden nosi. Tako i meni najvažnije ime Svetoga Save, koje me obavezuje da ostane na Hristovom putu, kome se svakodnevno molimo i koji ujedinjava naš narod. Svečanom prijemu, pored članova porodice Đoković, prisustvovali su i najviši crkveni zvaničnici.